Huh? Ngadep es teh halo nih. Akulah pemburu rupiah. Lo lakar hijau Lakar ngadep es teh li. hadi hujan-hujan kini ngadep es. Yang sing berdagang apa ngon beli bas? Kan beli ini peragam jel-jel HP deh. Beli main HP nak ngasilan nih. Mai malu mai. Ada tak konang? Apa lakar takon beli i basang bawa? Basang bawa mendagang es teh. Adi ngangon keranjang. Memang nih kenapa beli? Yen ngalih dag-dag, mare ngangon keranjang. Dosen lah kapar nyai. Ngelah, tapi yang ngangon kapar takutnya ulung beli. Lungan ngangon keranjang, pangaman. Oh, ini tinggalin SD lepang kematan keranjangi. Sing ulung. Main otak yangi beli oh. Ngelage nakal nyai lo. Yang beli maru sing lah akal. Mandijin nyai lakar mendagang. Hujan-hujan kini. Di semani Di semane mendagangnya lakar melinin. Ada pocong jam memedigen itu. kadang ada kremasi jadi di seman belilingi. Di mana ada banyak orang, disitulah kita jualan. Kapah-kapah mainan upeki. Hujan-hujan kini nyaman sih ada nak melinin. Sing ada nak melinin berarti takdir. Nya nawang ada nak mangi depes yang 100 juta. Main beli baru ngadep es teh pangidang umroh. Rempeye ngudiang raga Hindu misi umroh. Apa man jalan-jalan ke luar negeri lu nggak hati beli. Nah nyaigen bengadep es teh lumayan tuh seman beliling udah dini kuat nyaim jalan. Ngenken berjalan sebuah doje Mana aku deh mayang ojek paling 20.000 menajik kuda nyai ngadep es gelas 3.000. Ini ngaben 6 gen malu karena lamun telah maru ben nyemak muli. nen malu lu nyai ngadep es teh gelas 3.000 yang telah nyai ban ngadep lo nen 6 tuh man pis 18.000 sedangkan nyai ngojek 20.000 sing tekor 2.000 nyai. Rugi waktu, rugi pejalan. Hidup itu bukan masalah untung dan rugi, tapi bagaimana kita menjalani hidup itu dengan penuh semangat. Nah terserah benyai subur rugin nu masih semangat. Teh